Pemirsa, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem sayan rajak ngelaksanayang vaksinasi asu. Kantos mangkin kauningin langkungan petang dasa talian ukut asu sampun mevaksin anti rabies. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Inyoman Sikingurah Mausang paiketan Dani sampun ngelaksanayang vaksinasi ring kuentenan langkungan petang dasa talian asu saking pitung dasa talian ukut populasi asu. Pemargi vaksinasi puniki sayan rajak kemargiang ring lapangan mangde kasus rabies ring Kabupaten Karangasem sida digelis kates. Napi malih rawe mangkin sampun wenten tung benang kasus positif rabies. Siki ngurah mudarang rawe mangkin kantun mesise langkungan pitung talian dosis vaksin. Pet pradik wentenan stok vaksin sayan kidik paiketan dani pacang muali nunas majeng pemerintah Provinsi Bali. Yening samian stok vaksin sampun kaanggen, artos nyane wenten langkungan seketalian ukut sanis sampun mevaksin. Telung benang kasus positif rabies sampun wedar ring wewidangan Kecamatan Karangasem. Inggih punika Karangasem miwah Abang suang-suang 13 kasus, Kubu miwah Sidemen suang-suang 11 kasus, Manggis sieu kasus, Bebandem 7 kasus, Lat 6 kasus miwah Rendang kalih kasus. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.